Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yo amin, papagayam, hintay basa, ti Proverbio 11, versikulo 25. Numa nagparabor ka, romang ay ka, tulungam ti padam a tao, katulungan nakamet. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ay na ospital jay apo ko manang. Kat, anya itano na ospital? Binaybayan nyo siguro Kwa, umayak ko maumutang iti pagbayad medyo ospital. Kunakon kat. Analin, adda ka di maipautang mo kinyantem. Ada kwartak a ditoy, ngam igatang ko iti baro a cellphone ko. Nangag mo? Awan kwarta me. Bayadak to matlaeng. Analin, nangag mo dya imbaga niyantem. Nangeg ko, ngam jak mabalin nga ipautang daytoy. Mapanak gumatang madamdama iti pantalon ko. Dayjay ti importante. Libina, nakasaritam ka din ni Manang Mau. Ay, awan mo't ka no maipautang da kanyak, manong tanaw. Anya nga awan kat no ka-pay out na. Awan nga rod ka no. Sapay itako mga irwar medyo apo ko medyo ospital. Mano aya ti babayadan yaw. Ikwa, ada ka di kwartam dita. Igatang ko kumay ti abono di mulak na jay. Angam tangay kasapulan yaw. Ipabulod ko pa'y laang Ay, agyaman nak manong. Sika ti kaanusan abayaw ko. Nanang, kitaam ani tatang. At damot iyaw awat na kiniantim dibina. Kwarta dayjay. Nakitak nga innala na iti wallet na. Unay ka day tanga amamon. Nasingpat nga min unay ni tatang, isong abuswanda. Sandan abayadan day ta kwarta. Pangalaan nga ni Auntie Divina iti pagbayad na. Sanak adawat-dawatan ti amam. Tadyak kayat nga ikan. Inted naman laangan di urnong na. Naglaka nga min amaas-asi ni tatang, iso akasta. Nakaluto kayo kadain nga gina. Kitain nyo nga islay sakpay laang iti karnya alutwak. Naimas ni sidaan tayo ita Adobo ko naman. Siyak tigim matang dita. Ay katuwan ata ka-pay out mo gayam. Mano tinted mo kinidibina. Ha? Anya? Saan kan nga gindidiam mo tatang? Nakita mi kaninana nga inyawatam ni Auntie Divina iti kwarta. Saan ka dumawat-dawat kanyak iti kwarta paggatang mo iti abuno kas kadabin tano? Saan ka apulos nga ikan? Anya kay lakid ni Naya. Kaasimot jay tao. Di ka lang masyanan. Diri naman nakalang inikam mo tadagaws. Utang na day jay. Saan ko nga intay? Dawat dayjay. Apay ti kunam bayadan na kapay. Sanon! Punay ka matin bakat. Uri ka lang shower mo na nang ibaga di sanan. Katalagamat! Sikatano, kay kayat mulangan aluklokon da ka. Nangalam nga iti kwarta bakit? Inutang ko kanibayaw tanaw. Ay kunak man no kinimanang mo Gigi tinagutangam. Ada ka no kwarta, ada ka niya analin. Ngam, igatang da ka no iti cellphone kan pantalon. Ay imbag man nga raw tapi nautangan na kanibayaw mau. Sigod nasingpot day di abayaw ko, lakay. Mas nasingsingpot, ngam dagiti mismo akakabagyak. Ala, sukatan tantaw day ta impabulod na kin ka. Ala, umay kan. Tain ta irwar diti ospital di apo ko ta. Wain bakit? Intan nanang, aldawon ni, mapanan jala strip a jeep. Aguray ka kadita agpakada akpay kinitatang mo. Agkapkapin ni tatang ije kusina. Mapanak ije kusina. Darasin nyo nga rod. Oy,
Lakay, agodong kami kini Annalyn. Ay, apay gastusin nyo amin kay inutang mo a kwarta. Gumatangak nga rod iti cellphone ko. Paggatang ko kumapay lang day ta iti binay. Huh, apay ngamin nga inted mo kini Divina jay kwartam. Si kakit di mo. Kabsat mo, di mo pa'y kaasyan. Adulamin. Malatamapan kami. Ikatangan dakman mga raw niti may salang short pant. Ay, saan ka mo larumrumwar? Adda ka mo lang di tabangkag. Saan kan ngagpabaro iti short pan? Da item lang no da pisang na. Oh, anya. Gatangan nyo kadiday ta pantalon, ma'am. Wen, gatangan. Sige nga rod, ma'am. Ingkay bayadanan. Okay. Agyamanak manan, ma'am. Kat sapay la kuma. Taumay kayon tumanan gumatang ditoy. Nagnginamutan day ta ginatang mo a pantalon mo. Ribo mo ti presyo na. Nakasilpay kit din aday toy. Ay, jak maiturad di gumatang iti kasta kangin a pantalon. Ninahanang mat. No agsaw, kaslasan agimatang iti baro a cellphone na. Kasapulak ngamin day toy. Nanang, makain-inuma kon. Itay tapay apo managna dito'y mall. Day takot ti bagbagaken ka. May mayat no ijay palingki tinapantanag gatangan. May mayat no dito'y mall ta aircon. Jak maanusan ijay palingki ta nagpudot. Ay, nanang, gumatang kamutan ay iti milk tea. Anya milk tea. Dayjay oh. Ha? Nagngina. Duagasot jay small. Dyan large ti kayat ko. Na, nagnginamutin day tama inom. Wala ni nanang, nagkuripot. Alan gumatang kan. Ay awanan at ited ko kinitatang mo. Apay-pay lang amin nga ikanyo ni tatang ngay. Kat agmulmula matan itinatang. May lako na dayjay at damanin kwartanan. Ay pasensya kan lakay. Taday to'y laangan tinabati a kwarta. Koinsmet dagitoy. Agyaman ka at adapay nabati. Nagaduma ngamin ti impagatang ni Annalyn. Kahit nagatang mo nga raw jay ibagbagam a cellphone. Wen, nagatang kon. Di mo ayan nakita jay cellphone ko. Agsilaw-silaw kun aggilap-gilap. Nakita kita'y naka-charge. Kahit papanamon ngay. Eh, mapan ko'y pisok ay ti alkansak na iti coins nga inted mo. Ha? Adal kan siyam. Da kayo nga men, saan nyo nga amot ti agurnaw? Nala, umuna ako na maturog. Ayon dito sa Tano lakay, mangantayon. Muna kayon ta dengdenggek pa na tinyaws. Dengge mo na ijay unag. Madi nga raw, nakapsaw no ijay unag. Anyaya ti bagbagaday tanyos. Anda ka no sumangbay anaping sa abagyaw. Nangag ko day ta di ta kantina. Isaw ti pag-iistoryaan da. Awang ka di. Anda ka no nga raw. Napigsanto pa iti init na. Nakabarbara. Bagyaw. Fake news data. Fake news ni bagbagam. Mapan ko kit nilansaan ti atap ti balay. Ay makamo ka. Mala, maudi ka nga ruda namangan. Nanang, anya ayat yar aramidan ni tatang ijay nga to. Ay, ilan sana jay atap ti balay. Anyamot ni tatangan, nagrong timing nga gilansa. Bayamon tani kagaggagatan na. Tila aramidan ni tatang, agkabawsan, tila malaglagip na. Ay, mangan kakit din. Wen, tada pa panakinton madamdaman. Pumanaw ka. Kunak man nutulungan na kami kin ni tatang mo ije bangkag. Isuot ko matajay baro a pantalon ko. Ada pa panan mi kadagiti barkada. Saan ka dumawdawat iti kwarta kanya ka? Tawan maitad ko. Sa anak a dumawat. Nakarkarumot nga awan kwarta ni tatang mo. Sa anak a dumawat kunak langarudan. Kanayon samot ti narumwar ni Annalyn bakay. Huwag nga rod lakay. O may ngamin aw-awisan dagiti barkada na. Ik-ikami ti kwarta. Pangalak nga iti kwartak. O may naktupay singsingiran dyan nakautangak.
Dayta ka ti ibagbagakin ka. Nagrigat ti agbayad iti utang. Pampanunutak nga raw no sa dino ti pangalaak iti pagbayat ko. Ay kat makamu kamutay na mga pamuspusan. Adon samatan tinaurnong mo iti alkansyam lakay. Nay, saan ko mabalin na lukatan na jay? No napon noon lukatamon. Saan pa yan po now? Kagkagudwa pa lang ti kargana. Saan ka nga apuradaw? Kumusta di apo kong nga enroryo iti ospital? Mayaten amanang, nag-eskwela pa ikit din Kita manlaangan niya. No saan na kayo at tinulungan ni Tano? Jaklamon. Wen nga rod manang, imbaglakit din taadda ni Manong Tano. Di na. Mabalin ka di asingire ko, jay inutang mo kin ni Manong mo. Ay, kwa manang, awan pa'y mo't pagbayad ko. Damo nga min bayadak nga utang ko. Sige, bayam tamang remedyo Masapol ang makaitad ka, aginggat katapusan da ito abulan. Wen manang, Ne, agarbis matan. Agawid akon tani, agtudon. ada ka di payong mo. Aglugan akon iti tricycle. Sige, mapanakon. Imbaglakit din at nakapagsagana tayo bakit. Saanan nga tigtad diti balay? Un nga ron, sapay nagpig sa tiangin. Saan na may tayam iti angin jay ataw? Linansaa. Kaasimot dagiti kaaruba tayo asaan ang nakapagsagana. Ningay gayam analay. Ay, addan sa ijay silid na. Inkaman kitaan. Lakay, awan mo't ni Annalyn ijay silid na. Kaya nasawin. Saan na nagawin? Ay, jakmat na si puta nun. Muna ngagbagyaw. Saan na nagawin? Kanayon kumot nga ibagakan ko anang agawid at agus lukas ta arumwar. Nagtangken ngamin ti ulo na. Napanan na ngay nga rood. Sapay kapigsaan ti bagyaw. Ne, adda umawawag dito'y cellphone ko lakay. Sumbata mo na. Mabiit lang. Hello? Uwan, nanang ni Annalyn da ito eh. Anya, na-disgrasya di tricycle na naglukaanan da. Uwan, agyaman na kiti pa ng yawag mo. Apay, asino din na disgrasya akin na sino timawag. Barkada ni Annalyn lakay. Adda kanu ija ospital ni Annalyn. Awan pa'y ikatangan iti agas. Diyan kan siyak in kaalaan. Nangikabilam. Itiayan na itindaan na sapsapatos. In kaalaan na in. Sige, tayo nakalaan. Nagrigat lakit din ayat ni Kastoy. Lakay, daytoy ka diti ibagbagam nga alkansyam. Wain, isunay takawayan. Awan mo ti kargana. Kasanong awan, kulugaman. Awan kargana, namin anon a kinulog ko. Awan ngagpaisaw. Nenene, napanan ngayon jay tintin nagkwakwarta. Isun samot tinangal-alaan ni Annalyn iti kwarta. Nene, kasla di makkel ti abot na ti pagitintin nagakiti kwarta. Sapay inala na amin. Ayaw na yun ti Kastoy. Kasano tayo pa'y itaan? Ne, at da tao lakay. Inaklukatan ti ridaw. Kalkalpas ti bagyo. Asino mo nga tadayta? Nagado dita ti mabalindang ayaban amang tarimaan iti atep ti balayda. Si kapay mo ti umay darengrengan. Jay balo akaruba tayo ti agpatpatulaw. Awan langatan ti kabagyan na. Mabit lang matalan saak jay atep ti balayda. Agsubliak mo't na atagos. Kat kasanon ngay ni Annalyn. Mapantantuan ton madamdama iti ospital. Ne, asino man nga tadaytan? Inaklukatan, ta rumwarak mo't laang.
si Kabad Gayam Divina. Apay manan, o may manan umutang. Umay ko bayadan, di utang ko kanibayaw tano, manang. Ay, agyaman at Divina. Talaga akasapulan miti kwarta ita. Nadamag may ana disgrasya ni Annalyn. Hun nga rod, mapan kami madamdamakin nila kay iji ospital. Iso ani nayunan men kanila kay ko, day ta kwarta. Ay, katagyaman akmanan ading ko. Kaya't kano akasarita nila kay ko ni bayaw tano. Ay, una, apay aya. O kitaman, inikan na ititangdan ka o di ka aruba ta abalaw. Ay, kat nasaya at tapno aday gatang ta iti agas ni Annalyn. Aywan Gayam, nagsarita kami kani bayaw itay. Wen, takayat nakakano ang makasarita. Anya ti imbaga anaken ka. Di mo kunaan nga utangan na kamo. Ikan nakit di iti nga imulak ken abunaw. Ay nagsaya aten no kasta. Oh, kita man bakit tultulungan dakmet ita, dagiti tinultulungak ide. No amom ti tumulong, matulungan kan tumat, inton kanito nga agkasapulan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.